plaćao učitelja latinskog da bi mali Sofronije naučio latinski. Izvolite dalje. Na ovo pitanje može da odgovori profesor Deretić. Gospodin Antić je pomenuo letopis popa Dukljanina, a profesor Deretić više je puta pomenuo na svojim predavanjima. S tim nisam mogao profesoru da to pitanje postavim i tada nisam znao stvari koje sam sada doznao. Sad sam pročitao jednu knjigu što me iznenadilo od doktora Vojislava Šešelja, koja ima 1000 stranica, pisuje sad 4 godine u Hagu, tako u uvodnom delu te knjige piše. I sad on je u toj knjizi išao hronološki, podvrgao je kritici sve hrvatske istoričare od najstarijih dana pa do današnjeg dana. Pozitivnu ocenu samo daje kao objektivni istoričarima Nadi Klajić i Viktoru Novaku, a sve ostale govori da su krajnje neobjektivni. Međutim, počinje od popa Dukljanina i iznosi jednu stvar koju ja do sada nisam bio od toga čuo, da se radi možda o falsifikatu. Da je pop Dukljanin bio Srbin, dalje da je to bio izgleda srpski letopis, pa je prerađen i nazvat hrvatskim letopisom, posle one redakcije i tako dalje, i onda kaže da su u njemu tako konfuzno hronološki iznošeni događaji, da je unuk vodio ratove pre dede, onda o raznim nekim spornim simbolima, tako da su čak hrvatski istoričari bili na putu da se odreknu letopisa popa Dukljanina kao nekog verodostojnog historičkog izvora. Ali je preovladao stav Ferda Šišića, koji je rekao da on ima geografski značaj, pa zbog toga da ostane, da bi se on u kasnijim radovima pozivao glasno ovoga. Šta je od ovoga istina, profesore? Vi vjerojatno to najbolje znate. Istina je ovako. Ovo što je ostalo od letopisa popa Dukljanina prevedeno je sa latinskog, kako su oni rekli, na slovenski jezik, nisu htjeli da kažu srpski. Prvo je bilo napisano jedno obimno delo na srpskom jeziku, pa je prevedeno na latinski, pa je sa latinskog prevedeno ponovno na srpski. Šta se desilo? Desilo se ovo da pod uticajem katoličke crkve i njih savjetima Hrvati su htjeli da prisvoje taj letopis i oni su ga objavili pod naslovom Chronicon Croatorum, Hrvatska hronika. I pošto su vidjeli da su mnogo preterali, da to ne može da se nazove Hrvatska hronika, onda su od toga odstupili, ali kada su oni objavili to prvi put, jer su uzeli rukopis iz Vatikana, promenili su mnoga poglavlja, oštetili, izbacivali i prepravljali. Zato je u nekim poglavljima taj rukopis mušen i nejasan. Oni su htjeli da na neki način to prilagode, da bi to stvorili neki letopis za njih. Međutim, nisu u tome uspjeli, ali su uspjeli da oštete taj letopis. I on je na više mjesta oštećen. To je vredan i autentičan, nije to nikakav falsifikat. Ali je, nažalost, oštećen. Hrvati su ga oštetili zato su htjeli da to prisvoje i od njega naprave neku svoju hroniku. To je istina o letopisu popa Dukljanina. Samo jednu stvar. Da dodam jednu stvar. Prosveta je izdala pre 20 godina jednu seriju starih knjiga srpskih i tu je letopis popa Dukljanina. U predgovoru stoji komentar. Znači, fusnota, znači oznaka za fusnotu u prvoj rečenici gde kaže: u vreme dok je u Bizantiji u Carigradu stolovao Teodosije, a u Rimu papa Gelazije II, pojavi se sa severa narod Silonjak i tako dalje. I tu sad stoji fusnota i komentar, kaže, to je jedna od mnogih nedoslednosti popa Dukljanina, gde kaže papa Gelazije II je živeo u 15. veku, a ne
a ovde se radi o događajima sa kraja 5. veka. Ja onda uzmem američki onaj almanah gde ima lista svih vladara i svih papa i ajde nađem gde je Gelazije prvi. Gelazio Sancto, Sveti Gelazije je živio tačno tad kad piše, kad je vladao i Teodosije. Znači, neki prepisivač, falsifikator je ono SCTO pretvorio u SGDO, pa je Sancto prekrstio u sekundu. Znači, to je jedan od metoda koji su Hrvati u nedogled koristili. Ima mnogo takvih dokumenta. Recimo, do početka 20. veka svi su znali da je car Konstantin bio Srbin. I sad odjednom dolazi zaključak naših historičara, pošto je među raznim koji su to tvrdili upravo da bio Srbin, znači on je, jedan od tih koji su to isto tvrdili je bio Tonko Mrnojević, poznati hrvatski falsifikat. I ako je on to tvrdio, onda znači to je falsifikat. Znači oni koriste takvu neobičnu naučnu metodologiju, ali poznata je stvar da to oni rade na svim frontovima, pa to treba računati sa tim analizama. Hvala. Da se malo manimo njih, oni su strašno preći, nam kogod gleda njihovu televiziju.